Oke bos, sudah sampai spotnya nih bos. Sampai ngevlog ah. Malasanku nih dulu, sambil setting. Airnya lumayan bergelombang. Ini efek antemo loro rak gendep mau gitu, kantuk buang anti asem. Tapi nek ngene iki bajune apik Mas? Beda kayak apik mbek elek iki sekondi Mas? Warnanya. Oh. Wah entuk pas sunrise ki yo cakep juga ya. Oh sing mburi kene mawon. Oh di pakai maguro Mas iki. Kita setting dulu bos. Habis ini kita langsung gas mancing. Katanya Mas Gondrong ini airnya bagus katanya. Ya lumayan goyang juga ini bos. Ya sorry nanti kalau videonya agak goyang-goyang. Bos, Mas Nyonyo strike bos. Wah buset. Tanda baik ini. Spot sekali. Sikat bos. Padahal saya belum saat setting ini. Aduh, sikat bos. Ngeri. Sikat bos. Hajar Mas Nyo. Sikat bos. Les. Wah, Mas Nyonyo strike bos. Wah, kayaknya besar nih bos. Widih. Kok orang jerit lagi. Orang kick. Sikat terus, kerbu. Mantep Mas Bro. Kerang-kerongnya gede berarti. Sampai mentolong ngono iki. Sepiro Mas Bro? Wih, apa wih? Wih, gede banget bos. Iwak apa kuwi? Oh kerang-kerong, mantep banget. Gede banget bos. Kerang-kerong segitu. Pirang nyari kuwi, sak sandal muncul kuwi. Mantep. Jos. Istimewa jos. Jadi mau ngantuk Mas. Ras do ngantuk. Segitu bos. Hampir 2 kali. Kerang-kerongnya edian aku seumur hidup ndelok kerang-kerong gedene sakmono iki. Edian iki. Ngeri lanjut bos yo. Selak gatel tangan iki. Long strike bos. Kaptennya strike. Spira. Woi, lumayan lah. 3 jari bos, lumayan. Emang belum selesai setting pancing ini. Mantap. Belakang strike lagi bos, gila. Pancing belum selesai setting udah strike terus. Ngeri. Oke, kerang-kerong bos, mantap. Pertama pakai udang tenger nih bos. Mantap. Semoga beruntung banyak hari ini. Wah kok ngantuk gimana? Wah, suaranya melengkung. Widih. Mantap juga, istimewa. Kerang-kerangnya nyeneng kayak mana ya? Ya Allah.
Wah, sebelahmu tuh bang. Kaptennya strike lagi. Kerabu. Lumayan lah, lah. Mantap. Dulu oke ngaku ya, tipes kok. Wah, kaptennya strike nih. Mantap. Waduh, gede nih, nyenengke. Kira-kira bos, gede banget. Mantap. Buri rame men. Ngeri. Lumayan nih gua. Gede. Wih, mantap. Waduh, istimewa. Aduh, nyantol di gom lebu. Aduh, nyantol gom lebu. Kaptennya mantap. Jar. Kuru. Banteng lanang. Oke, mantap. Strike. Woi. Lumayan. Nice strike. Hajar terus. Relay nyenengke jerit terus yo. Hajar terus pokoknya. Wah, larinya lumayan oke. Koko. Aduh, nice bro. Segini gila. Aduh, first strike akhirnya pecah telure masih. Mantep, brother. Segini nih, gede nih. Kaki gede kakinya sih. Oh, kira nyekel kamera ya. Nyekel kamera ya. Kira nyekel HP ya. Itu kok ngendi iki Pak iki? Karep bawa aja. Amarnya mencutat balik banyu meleh ya. Sopo sih iki malah foto iwak ono telepon malah. Mantap berarti ya, mantap. Apa ki? Kuro to iki? Kuru. Sik to, kan aku lagi ngucul iwak, teleponnya kok sik to. Pundi Pak, ngandap mriki Pak? Finally. Ya. Mantap, kita lanjut lagi betul. Tuh, betul ya. Menarik kok ngono padahal lho. Sian, sampai ngumpul-ngumpul lho padahal. Sangar. Oke, enggak ya gitu sih. Ki umpan ikan, Mas. Oh. Nyenengke ya. Sorry, jerit krik, kaget aku.
Nyenengke barusan ditarik loh. Kronologi apa jenenge? Barakuda. Wah, saya telat nyalain kameranya, Bos. Ngeri. Gondrong casting di belakang. Dapat, wih, mantep. Lepas, aduh, langine wih. Casting, Bos. Barcode-nya mantap nih, Bos, ini, Bos. Ya, tapi lempar terus sih, karena kesel ya. Mantap. Woi. Widih. Gancuk. Dasarnya enggak sih. Woi, mantap itu. Gancuk itu. Jos, mantap. Asik. Neng kei sikatane tarik-tarik. Angsal iku teng mriki. Berapakah itu? Lumayan gede kayaknya. Besar itu. Widih. Tengiri guys. Widih, mantap. Mantap. Widih, ngeri, mantap banget. Apa? Joran ini. Wih, gede banget. Kurang kilo gimana, Mas? Kilo 2,5. Bunuh dulu. Tetap foto sih toh. Ya. Mantep. Segitu, Bos. Mantep, Pol. Seneng deh. Langsung pada strike ya. Sangat. Oh, kerapi merah. Kok kerapinya merah? Lodi. Hah? Ini rilis. Kecil. Rilis lagi. Yo. Rilis. Langsung strike. Kaptennya langsung strike. Belakang strike gede gitu ya. Oh, Gawajo naik. Widih. Saya kali ini jadi penonton aja karena mabuk. Ayah apa ya? Jen, teret, dilolor.
Juventusnya gede juga ya bro. Juventus sih gede. Gede mun Juventus sih. Wes mantep. Mantep Juventus sak ngono. Yes to strike to. Strike. Walah, mlebu walah. Aduh. Col. Semik. Col. Mas Epi sutrek. Sikat terus, Bang. Ngerinya nang ya. Wah, gede. Widih. Kerpu gede. Lumayan. Angkat dulu. Mantap. Nih hasilnya, Bos. Lumayan nih. Komparasinya sama sendal. Ini hasilnya Mbak Gondrong nih. Luar biasa ya. Orangnya meriang tapi badintop tawon. Nih kerang-kerongnya gede banget, Bos. Wah, berapa jari? 10 jari, Pak ya? 10 jari. Aku cuma dapat ini doang satu. Yang lainnya punya teman-teman. Ini ding. Oh lah, aku iki lho. Asem, aku ora arep ngapusi lah. Rasake yo. Kayaknya rutan-rutannya lumayan, Bos. Mantap ini. Oke, mungkin sampai sini dulu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya.